Kohimen kopara payit hautrai Jesus Christ kublai epi baro nak Holy Redeemer Revival Center Mauklam. Sashasi ni wanshapi benya puson rengka pepi halor kakti nubale halor ke jingim jongi halor ke jingdon kamen siem jongi kramba nginang jan badu Jisu man gakelik ma jaga jingim jongi. Kohimen kopara ngakar padi pi nginang iya kershan markalian haga jing duwai jongi haga jingir ka jongi namar ngiyalong kawe badu Chris. Mitagas ngi ngaku aban puson rengkat batpi nagashiti banyingkong jongu Paulus pakusha Korinth linnong Henryu dekod arpo lati dia pi bad Bakordor kabarem kumtang to pindon burong ya uble hala kamme kohimen ko bara lezi habangi puson halor kaneka tino uble ngilaban sautu hadu katno kaba Bakordor kaneka ayom kaba ngidon meta haganeka ayom ngidan puson hadu katno ujisu ula shashitom bantit yanga badiapi Bakordor kabarem ujisu ula budor nagabenda jongi vei paive nagabenda jonga ba jompi ngidon ka dor hakamatu ble hakamatu Jisu uble upau bu yakador nagabenda ka jingim jongi nagabenda ka men siem jongi nagabenda jompi baro kibas ngap yanga sautu shai kadar pidon ka dor kaba kerpang hakamatu trani banamar pidon ka dor kaba kerpang kaba uble ula bu nagabenda jompi uble ula rai bantid yangi dakaju kata ka dor badu ginemen puson halor kane kapang uble ula tid yangi nagakti jongno uble ula tid yangi nagakti jongo bamen namar kadon ka por uksud ula pelong yangi kum kaspanga jongo ula kain try ya ka jingim jongi badu ble ula paya ukun marwe ujisu shagane ka parte bantid no yangi na u bangad nakabinda bantid yangi ujisu ula ailud ya ka jingim jongo kasnam Bakordor jongo bad kasnam jongo Jisu kalongka dor jonga jingim jongi kata katbau Jisu la play ya kasnam jongo halor ka debana kenmau ko himben ko para ujisu umur bantid yanga bad yapi ngilongi jongo Chris namaru Jisu ulayam halor ka debana lemba ka jingiyap shisin shi jingim ujisu ulabu dor nagabenda jongi kabamod wadia kita ki buriu bam treben pediang ya ujisu haga jingim jongi wad kita ki buriu ki penne donot pershaya ujisu wad kita ki buriu bam treben kala kabamod kideban soto shaikadar kaneka jingid uble nagabenda jongi kaneka jingid kaba kerpang jongu Jisu nagabenda jongi katasin pi pinne donot katpa katasin pi im haka jinglong mutlaw kinmao ko himmen ko para ujisu lati lupa yapi warlada pim menjur warlada pim treban ngeit hawuru pideban soto ka jingid ujisu kadang telot halo jompi jingid jonga beneng kala telot halo jompi halor ki inga sem jompi Piki bas ngap yanga snosh ngai halor kaneka daw halor kaneka pang namar manga badmapi ngilong kikun jongo bole ula pelong yang kikun pakin sai tam namaru don ka jingit ka palat nagabenda jonga bad jompi nagabenda kaneka daw ngipuson ko himmen ko para hadu katno ujisu ula shashitom nagabenda jongi lese bonsin haga jingim jongi habangi don ke jingwit kindian habangi don ke jingjenjar kindian habangi don ke jingpang kindian ngisnutut palat ngisnosi palat bonsin ni du jingkermen henre kin mau wat habangi yar lemba kano ke jinge
ngideban ngeit pat ngideban shania uji su la ti dia nga bale ngadon kamban kuslai ngadon kamban kongo yau ngadeban ye shirhem yau warla ngadon jinge babon haga jingim namar bale ngalong Bakordor hakama tu jisu ko himen ko para kayinga sem jambi ya ki kon jambi baro ki don haga ti jomo bale ki ti jomo jisu Pakin kordor ya kajingem jampi. Pindon burom ya Jesu. Pindon burom ya Jesu akamet jampi. Watnum pin bersih akamet jampi. Da kano ke kam auria. Piki ba pin bersih bat pinjot pinjakalya ya kamet jampi. Haki kam auria jangane ka perte kin mau. Uji sulati dia pi Bakordor bareng daka snam jongo but pi hakayaki yang jampi pideban kinmau pilong ka dor jangga snam jongo Jesus Christ kamet jambi kalong ka dor jangga snam jongo Christ kamen siam jambi kalong ka dor jangga snam jongo Jesus Christ bad hakabas nutu yang kane ka jimaya imya ka jingim baba pin bede ka jingim jampi one pai shau Jesu pin side code yalade dakas nam jungu Jesu Christ panjing ya da dakas nam jungu Christ im ya ka jingim ka babhan ang nesha kamat bau Jesu unam ino yepi marwe kotrai Jesu karko kardo ya kini ki kon baro ki bas ngap hagane ka sungi kane ka ketino bele aba kenang ya mensiam pakin snow kordori ka jingim jungi kramba ki briga ki ba do jingarmen kiniyo jing tengen ha ka baki pusan halor kane ka pang bangilong ikon bala shakti daw Jesu nakabenta ka jimpening bangidon kamban sumar haya kamme walarangi pang ngisitaw ngisotu bakane ka metro kalong ka Bakordor hakamatu Jesu karku patpen koi pen kia yakini ikon ki batuai hakane ka por karku yaki inga sembaro karku ki himmen ki parajangi karku yaki brio ki bapat nge kau Jesu pamakiru kin sautu uji sula tid ya uji sula tid ya karu haga jingim jaki ublay badan bor baron karko ya pi upa baru kon baru mensi yang bakoi amen